Whaatalo whaatu I le pa ia man mamalu le tātou atunuu ua mawhai fo I ona maua mai le whaapoponga o le tātou proklama never yaso ua ta ua le Outou Manuia. Whaatalo whaatu ia tātou malolo whaatasi mai ia e mese fo inisi whatoa tātou maua le nei whaapoponga. Olo o tu atu I le tātou whalfasalau Long Beach, California, le United States of America I le vale le malisi ufonga o le tau Full Radio Samoa. Olo to o ono Misipouena Tagalo. Olo o whafoina le tātou pokalama I le nei a fiafi. Ia pe lava ona masani e tātou mo mua lava ona avela tātou whaaftai. Avela tātou whaatu e I le tua. Ia masa idi fo I le tua pole alo ne finangalo. Mo I tātou le nei fo I lua I tula o le aso o me lea tu maia I alo mauli. Fatasi mai. Au te taina I tātou I le talo sanga. Tātou ifo matatalo I le tua. Mātou mafo fau I lawa fio I le nei a fiafi. O le so lulu. O le amatanga o le nei vaitau o le leni. Mātou tapena e pe ona masani ai le larolangi kerisiano le nei vaitau. Si mātou manatua lo mātou tupuanga. Lefu ma le lefu na whaia I mātou. I mal whaamoe ola o lawo fio. Na manino lo na whaali mai na ua fio mai oe I lo walo Yesu Keriso. Manatu I lalo le whaateitai mātou te whaateitai uma iai. Ia mātou te pena mo le wabenga o pito sili o na mawalunga. I lo mātou fo I ola whaala whaatutua. Mātou te talo aue te tula fo ina I mātou. Le lava seisi mātou te whanau nau I na o lawa fio lava. I while teimia mawalunga I mātou I a mātou manatu. Ama mātou whapea I nai wa lava lo mātou o tamai. Wa ato toa lo mātou I loa. Ia na mātou mawhau lava I lawa fio. Pale whengai maltangata. E muta o na manatu, e tōla na manava, sei tia le tula fono le teimi malnofanga. I ona mātou o mai lava lea I teimi whapene I malanganga mawalalo. I no mātou mautinoalo o soifua la o fio, e te finangalo malia I le tangata. Me le leifo e pe atatou mafuta. Tātou malawo fio I le nei fui whaapoponga o le nei prokalama. Nei whaato to I nai le manuia o lawo fio o lo ia I mātou. Malau whanau whaatutua le lorangi au au. O le ala mātou tatalo ma lo mātou manao. E ta wala atu lo walo I Yesu Keriso lo mātou o li I malwhaola. Amen. Mama,
tu atu le au whatalofa I le tātou tunuu ma I lātou e malamalama I le tātou ngangana. Lo ki mai outou la au I le whaapoponga fo I le tātou pokalama e pen masani e lewa yaso ma lewa yaso. Whapelo e whaafonga mai le tātou pokalama I lungo le YouTube. Ia whaamulmole se I subscribe I fo le tātou channel. Nā na wai atu nei ua lata I le whāsi laula whai o tātou subscribers. Ia o le whai fo ina mata whale o le tātou si ufonga o le tātou fo I nei mele mole te latu le whaaftai I le tātou tunu o lo subscribe I le tātou channel. O na winga o te mi umalawa e watu e fora sanga si ufonga o le tātou fo I lewa yaso ma lewa yaso. Ia mua lava o na longo atu lawa fionga. Ia ne te I lava o Misi se whaapoponga e le ngata o le Outou Manuia. Ia o isi fut prokalama e pe o na masani e le nei ala leo. O me le subscribe, like, share. Ia mar wha lava e build e la tātou community le awalang. Ia, mana I fut nei ava noe mole te la tuail whaaftai a tātou sponsors. La tō lo subscribe I ngā luenga li Outou Manuia. Ia e pei ona ia I le lisi lea Second Samoa. Ele na o se kalesia alo tātou nuu I whafo mai o Samoa. Second Samoa and the Samoan diasporic community in the US. Antimitas cookies I Long Beach, maliu mas whanau, whaipuiponga. Sos mafutanga lava mana umiaisa dessert, meswa malie. Ia lo no fusaoni Antimitas cookies e tali lo manao. Ia le tātou sponsor fo ia le Tagalo tuli whau Foot and Ankle Care Center I Lakewood. Alo iai ia le fomai ia mafutanga tuli whau. Ia whapena fo ia na iai ia Helen Maselusi ulunga ono la subscription lo so soani mai le tātou si ufonga le tāu fo I le masina ma le masina. Ia o whapopo fo I le neiva yaso ia le Rana organization, a full-service real estate company for selling and purchasing real estate. Walau ia Michael, numero telefoni tolu tasi o, iwa lima fitu, whalua whavalu. In business since 2002, celebrating their 19th year of service to our community. California Real Estate License 013-29979. Ia, a iesa wati na e po so pisinisi fi whaelau I loa le tātou proklama. Ia whaafsota I mai le fionga le whatonu, tu le epa whaaftai sua. Ia I mawai suto wawano I lungo le tātou malai nei. Ia, mai le vayaso ua mawai. Vayaso ua mawai mo I lātou ele I maua savanoa I le tātou whaapoponga. Ina tātou mawhauwhaua I le winga leo le whamawhanwhananga. Whamawhanwhananga. Sa whaonga tātou le isa I ono, whaumomue o I le valu. E whaima template, let's say, e mamanu ai ia ni nai manatu fo I mo whamawhanwhananga. Mai o le manatu momua. E pe o le whamawhanwhananga e sau mai tutonu. Whamawhanwhananga e sau mai tutonu. Pe o le mea mafua mai e le manatu na ona e awhaise maliu ona whapela ia o le o whainga luenga ia la tu atu ia te oe powena se upu whamawhanwhana. There's a presupposition o le whamawhanwhananga o se mea e alatu I nei e sau mai whafo. O le whamawhanwhananga e ave ia I lato ua whanonoa. Ia e pe o le manatu mua na taula ia I la tātou tanoanga le aso o mawai. E le ngata e sau mai whafo o le whamawhanwhananga. Ia o le whamawhanwhananga siri lava e sau mai tutonu. E pe e whatau sunu I le whasosoani mai whafo. Ia ma le whamawhanwhananga e ati mai tutonu. Ina ua whanonoa ia I tangata. A tātou whaangaina la le I seia le nae o no whamomue o le valu. O na tātou I loa aila ia na alu I seia I le malu. Ina ua maliu le tupo usia.
whanonoa ina ua avesea lona tūlanga i le malo, whanonoa ina ua maliu le tangata sa ielo na manatu o iana te penaina le lavea i mo tangata Saraelu. Io le lana whanonoa ai malu de malu. Alu se ia mai se me mai fafo e whawait tonu. A mai se whananga mai fafo. Ina ia whamawhana ina ai tonu o lo whanonoa ma whawau. Ia te ila walatu i seia vaai ai i le te leo le tua mori mawina ai fo i ia ke rupi serafi o lo wha ofuina le li i ala tau pese. Ia ona langona ila ia e isa ialo na whaanono tele. Wow, le me mo ilava. Na whaila na ngā luenga ngā i tangata o lona nuu. Na whaila na ngā luenga e whawai lungo mea na i loa. Tala tutu ngutu mai. Le ka nona malalatou tora o lo whaitau pe ai ia. Wana i loa ai le mea tata wana whai le nuu. So na whaila lana ngā luenga e whawai lungo le i loa le na o le whale tonu o tangata. Whale tonu o lona nuu. Ia tu sai mal fina ngalo le tua pe ona tu mai e tua a is fu perfetta. Ia fa pe fo il kanona e pe ona iai. Ia e te ila wala tu isa ia il malu. Wai lo le tua. Ia ona la ngona ila ia o lona whanono. Ona ngoto ifo le ia te o le nei upumoni. Le i o nga sala ia e ti ngā ilona loto i ona nuu. Lana ngā luen ngā wha perfetta lea na pēna ave i tangata. O le apisi a ia. O le atu wha solo fo ia te ia. Le alo so solo i lona toto. So le mele sa le fifia ia isa ia o ne wha o ngā e tangata te itai ia tangata vai e tutua i lunga. Se i tulo. E pese i o le mele nana i loe isa ia le malu. O lo o whaia fo ia. Mela nana la ngona ia le whanonoa. Ina ua ngoto ifo ia te ia na upomoni. On whamaila le perfetta. A wea nei a waa ia wa whano. Wa o wi loa le mamalu o le tua. O wi loa le mamalu o le tua malona pale whengai malo utangata. Ona au la ngona ila ia. O a o le tangata ngasala. Le nu ufo ileo te no fwai. Nu o la ngutu anga sala dangata. So ina wala ngona lo lai isa ia le melna. Ia ona whanono lo loto i lea. E per manatulana na whaaleo i le aso o mawai. Ese whanonoa. Ese whanonoa ina o motusia le mafutanga le perfetta maltupu. Ese le whanonoa ina wala ngona i le tangata. Le motusia o la pale whengai ma le tuana na whaia le langi ma le langi. Ia malona tangata. Ina wa whaanoa noa la whapena ia isaia. Alu tutonu ia te ia malangona lona le atotoa. Ia ona mauti noa ila ia o le whamawhanwhananga. Whamelitala wa saule angelu, wa saule serafi ua pai mai le malalaola ilo na ngutu. Maletala al serafi, whauta ua pai atu le nei malalaola ilo ngutu. Le ua whamangalo ina ila wangasala. Ia, whalongo tulola i o isaia o vala au mai ia le leo. O i latu mo i mātou. O i se whai mo mātou sui. Ia o no foi lola i isaia o lontangata. Ia e whai mau o nā le tua. Mana tu mo muala nā whamawhananga e sau mai tutonu. Ia ai le awhaina fo ila tātou tilo i fafo. Mosef Sosoni. O le manatulo no luala, whamawhananga o se ngā luenga e whai pēa lava pēa. E le tau whaatali se i oti il tangata o na whai leo se ngā luenga whamawhananga. O le ala le winga o le nā manatu. O le winga o le manatu nā. O lo tele pēa teimi e whanoa noa i tātou. O lo tele pēa ia mea tutupu i leo langa o asta i tasi. E mawhai o na o mai ai tātou nā winga. Motu sia ia
se mafutanga, sola lo to lua, vaea lo to department, pe fo i lau tai fau, lua sefulu tausanga o lua mafuta. Ia pe ta umai fo i se tala whanoa noa i se o lo pele ia te oe le ua maua le COVID il to ina. O le o toi mamao. O nai mea umalawa, e tupu ai le whanoa noa ia te oe. Pe a ta umai se results o se test, ma whamai ele ua maua oe le toto maurunga. So nai mea whapenai whanoa noa i altangata. Me ila le manatu whapea, amu ia o tou, pe a whaitau te whanoa noa. A wae whamawhana whanaina o tou. So e mauti noa lava le whamawhana whananga. Ia e se i mua whanoa noa. A wa mene le ua tupu nei tupulanga ia talavou. Ua musu te lea e whanoa noa. Ua musu te lea e whaise tala fo ele e negative. E mana o alatou ia lelei mea uma. E mana o alatou ia vali lelei ia mea uma. So o le mafu angalana le ua te lea i lau lea tangai. Te lei suicide i tamiti lai ti matupulanga talavou. Ona ua le ngawhatia i latou negative news e tupu ai le whanoa noa. Ia ale ata oto i upol tatou li. Amu ia oto, pe auto whanoa noa. O wae whamawhana whanaina oto. So guarantee ia le whamawhana whananga. Pe a mua whanoa noa. So, a whapela vai eise whatufunga ngai le lifa i e tatou. Ia tatou woa i le whale o le whanono. O ina a mata i le whamawhan whananga. So, whamawhan whananga lai le se ngā ruenga e whaatali se i oti se isi o na whato a whailea. Ia e whaia bea lava. O le te me mali liwa i tangata o lo pele ia te oe. Ia le walava ta oso. E whaingofia alale, e whaingatale ma liwa le mātua mua. Al mātua lono lua, ia o te ua o malosi oe, o eiloa, amu ia e whanonoa. Ia wae whamawhana whanaina i lato. Ia mal tato point muli la alvai aso o mawai. O le atoanga o le whamawhana whananga o lo ta oto i le ola ofo i natu. A whapela ve ise mafu anga ala ina e ala i le tai ao, i le aso ma le aso. Po o sau ngā luenga, po o sau wati nae, po le tausingo tamaiti, tausingo nai o matua. So se mea lava o ofo i nā tuai lo soifua. Ia o ina lava e pe i manifesta ima wha ato to i nai, wha mawhana whananga. Le tala lea na tātou whaitawina i a Isaia. E pei whato awa aia leo Isaia i le tua. Wala ni ngalo na le Isaia le ono. Leo whato ala ngona i Isaia lo na wala uina. Ina ua nei loa le tua le malumalu. Ia pese ua le wā na whaila na ngā luenga mai le Isaia mua, Isaia lua, Isaia tolu, whāma le lima. Ia le whato ai loa lava Isaia lona pale whenga ima le tua. Ia o na ofo ina atu le e ia o ia lava. Ia mōna ngā luenga whaperfeta. So le atoanga la alfa matwhatanga o lo ta oto i le ola ofo ina atu e per manatu mulimuli na o tatou i le aso o mawai. A whai e mautur whananga le tua te tonu i ate oe. Ona ua ofo ina atu lo wola mo le tua malona finangalo. Ia atonu ele se manatu foule na manatu ia meise mo le o whainga luenga o lo whaia pe i latou ia le na ngā luenga. O le sa ili po le ale finangalo le tua. Le sa ili po le ale finangalo le tua. Ia e telefo e atali e avel fesili na le ale finangalo le tua. Mwhen tatou amata i le talifo in tatou amata i le Outou Manuia e masina o mawai. O le finangalo le tua o mea e vi i ailon suafa. Mwhen amata i na. Ia no tatou wanela e isfo i whaita o le tuspa ia. E pe e atangia ai e finangalo le tua ina ia e whaia le ami o tonu. Sava vali mai ia i le nganga
mawalalo. Love kindness. Ia fifia langa lei. So do justice, love mercy, and walk humbly with your God. E pei ole tu uina le na e le profeta o Mika o le finangalo o le tua. I se pusa ina ia whaingofie o na talia e tangata. E wa tātou no folama ma take a part me na. Ia na tātou I loa ila ia o le nei mauti noa. O le nā ia te o le finangalo le tua. O le nā te sila fia le finangalo le tua. Mo te mi umalawa e te le sa valia I le nganga maua lalo ma le tua. Ia ne I lofo le iau e se mai le finangalo le tua. O te mi umalawa e te le whai la mi o tonu. Ia ona e lofo I lea o le nā ua te esre o e mai le finangalo le tua. Mai le se me tau whai atu I nei. I think I nofo ai le te mi panga noa ma esa ili po le ale finangalo le tua. Ia ma whai a ona I te ina ia upuna al perfecto Mika. Do justice, love kindness, and walk humbly with your God. Atonu I te ina ro lava la le mele na le finangalo le tua. Ona I te ina foila I o le meta o le ele o le finangalo le tua. Wape o le sina winga o le whatamanu le o le Outou Manuia. Fato ai loa lava le I pae. Ina uta tu whawhia ngai ma se I ele lea palpala. Fato ai loa lava le pa ia malma malu o le tua. Ona ua tu whawhia ngai ma le tangata. A lens ai loa lau tilo I me whaingaluenga ia e watu le Outou Manuia. Ia ona e sa vali lola e whapenai le larulangi. E se alsa vali al tangata o lo popula ma malama o na mata. Nei lo al tangata o lo sa vali le larulangi e pe alua lana tilo. Ele o wha au penga ina o ia I au penga e pe o na tau mawhai e watu. O lo alo e tu tasi e ia lo na whatu o tuanga. Mea o le wha moe la voli I Outou Manuia. Ia I nā, ia I nei. Ia mai le tato community ato o umale nei. Let's say le mea lofa na ia Yesu Keriso. Na manino aila na wa ai le telo mea na tutupu ilo na olanga. Ia wa o le sila le tala muli le tala e pale whengai ma le whengainga mua le vea so mawai. O le tala lele na whamaina o tutangata I le li I ma whai atu te ilo. E le culture lea ma le anga nu o matou. A whapea e nofo se tama I se teine e le whanau. A te I ua maliu le tau le lea. O le matou a mio la e pe un whatunuina I matou e matou tua a. O le ave ia I o lona uso e no nofo malfafine. Se ia maua se tama. Ia na uma foi la I o le. So it was a hypothetical. Uma la I o le tamalono lua ele se pepe. A vatu ele tamalono tolu. Ua whapea lava o na whai. Si uma tuale a uso le nei le fafine ale tasi. O le fesidi la alvaanga ia na vatua le isu le li. O ai la whai mo ia le to lua. Pe a o I le langi. A umal soifua le o lai tātou I nei. A watu I le ola I talatu o le oti. O ai la whai mai ia le to lua. O le fesidi le lesa fesili na ia tangata ia. I le li. Ani a wha le li. Whamai le li. O le langi le whapeina o na whai. A tātou mawhawhaula I le tuenga tangata nate mawhawhawina or tries to map on to the afterlife that which is used to. A tātou mawhawhau le tuenga manatu ma le whawina o le tangata nate le o iloa sisi possibility ese mene lo possibility o lo ia nei ia. Ma pale whengaila ia ma le li'i. O le li'i, he has access to the divine.
i ona whailoa ila i o manatu e lua i lunga le au pā. Familia li e le whapeina o na whai e le langi. E le whapeina o na whai e le langi. A umatu ia le ola le nei. That's not a question that's relevant in the afterworld. E le to e whaipoipo tangata e pe o na whaipoipo tātou i nei. A whioa i tātou o nganga e pe o ni angelu. Of course, em whaine extrapolate o anga luenga angelu e whai. Angelu o kapilielu e au maia whe au lele i tangata. E whaali mai leisi winga o le atua e le ima whaiona i loa i tātou. E pe o le winga le nā. A tonu e mawhai fwoi la a whape o umana fast forward e tātou me nā ma tātou vila luti ai ma tātou tosinini ina o na mawhailo na fast forward tātou na whamela ia. I po alawa ia system solo set up e tātou i nei. I mawhaila na upgrade e tātou le mel nā. Whaina upgrade tātou mena ina ia vea i tātou maangelu i le taimi nei. Ina ia vea i tātou ma ave whe awa le atua i le taimi nei. Ina ia oane i toi whaatali i tātou se ia the afterlife, se o i tātou i leo langatali. E whaie i tātou a mionga le tangata ua ia te ia leo le whaavavau. Mai ale li i o leo le whaavavau fo ile nei. O loto i lo le tua ma le na awina mai e ia. So e le tau whatalitali. Se ia tōle manava o til tangata, afterlife, e mawhai lava o na ia te oe e leo le whaavavau le taimi nei. Whina ia te oe le whina ngalo le tua i le taimi nei. Ia, o le tātou prokalama nā le aso o mawaila, a tātou le tātou pese lea ia o na whaawau le tātou wholasanga mo nei vai aso.
tato sila na le wai tune yo notes. Ni te iawa pa u le transition mai le whano noa le whamawhana whananga. O lo iei le winga le na e te tawan sala mōl tangata. Metanoia. O le sui o le mele alu iei. A tato wa aila iei. So this, o le mea le whaingatai ia le realm le nei o le lotu. Because o le salamo is sort of like a moralistic issue. Sort of like a good and bad issue. Ele o le winga le na o le, well, ele na o le paule na o le winga o le salamo. O le winga ai o le salamo, o le metanoia, o le sui. So, a whapea o lau masani o le alu le tūtau matau. O le salamo, o le alu le tūtau anga vale. Pe o le basic fundamental definition le na o le salamo. So, o wane ngalo le tau o le melna, in order for you to transition mai le whano noa, le whamawhan whananga. Tawana e le pivot le na, pe o le fulcrum le na e fuli ai. E fuli ai. Wa aila le salamo, pe a malamalama whapea ina i le salamo. Te mi umalawa na il te mil tato episode ua mawai, te mi umalawa te whaongai nai lo 5 tawanga vale e palasi e uni fo se itu lo a o lau masani o le whaonga o lo 5 tau matau e o le salamo le melna mai whapea lala tato pito filo li Outou Manuia i masina ua mawai e peo inae e whanau fōwai ia ni manatu ni rituals o inae whanau fōwai ia mea te lei o iai e pe o le melna a whaatufungaina la oi le tilo mo nai fulcrums ia nai pivots nai mea e salamo ai mafuanga salamo ia ona te le o le lalolangi e matala mai mo oe pea i te ina le tau o le salamo ma ia wana i whapu mo olo ilo o le salamo nei le moralistic salamo le masanina tu le e kale si malotu whatutuanga matapo inga ai whalau tele le salamo i le toe foi ilona winga i le amatanga i o le sui o le direction le sui o le mea o lo e alu iei whapene e alu i sasae ia tau mawhaisi sifo a whapeina lo la ona whaia o le salamo ia ona matala la ia ona matala la ia o isi mea e tele experiencing inga mua ia o le whapoponga la i le whaia so nei mareko e iwa wha upo e lua i le iwa o lo i le tala i le liliwina o le li tala i le liliwina o le li o le isi le winga o le tala le lei ua tātou maua e pese i o le tala le lei e tau apalai lava i le tupulanga ma le tupulanga ma le tupulanga whamai le Professor Yaroslav Pelikan i le Yale University na tusila na tusi e whaoru tala Jesus through the centuries whamai lana pito filo e whapena le winga o Yesu whapena le winga o le tala le lei e whapena le winga o tala i e winga i le lii e yeilo na winga le nae e whetau i lava mo le tupulanga ma le tupulanga ma le tupulanga ma fuanga nā le ala i ona whaawau pea i ala tātou tala noa ina o le fionga le tua le whaonga ina o ke riso e whaima tapasa o ngā tutonu o le whatutuanga ia ma o lo whaonga ina pea lava le ngata i e tātou ia o isi fo e tunu ona yeilo na winga le nā e pese chameleon e pewa vea ia matangata Samoa ina ia maua ni Samoa mo le whaoratanga. Wa vea ia matangata Maumea, ie Maumea, ina ia maua ni tangata Maumea mo le tua malona whinangalo. Wa vea o ia o tangata Mativa, ina ia maua mai ni tangata Matitiva mo le tua malona whinangalo.
Pe penale wingo ke riso I le tupulanga ma le tupulanga. O le mafuanga na le ala ona tu maupea ia le o ngā tutonu o le li ia datou whatutuanga. So o whataita ingala, le datou tala no ai fo I le siwa yaso o Yesu o le rapi o rapi. Masani lava ona whalongolongo tangata iutaia I lau forseo ma I latou o ina le kanona ma whamatalaina ia tusiro latou whatutuanga. Aina utula I maile li. E peo inana I loa I latou e ia isi rapi e whabealo latou fawina. E ia isi rapi e ese mai nei lo rapi na datou masani ai. E isi whaife au e ese fo ile mea lofa le tua wa ave iai. E ese mai nei lo whaife au e masani o na datou soifua maola ma datou mafuta. So o le mea le nana pick up ai le community fo ilea ia le winga o le li. O ia o le awa o le tulafono. O le awa o tusi. O le rapi o rapi. Ia, na aru fo ila ia suanga o le vaatele. Fia mana o mia fo ia le e taitai o le malo ma le malo se tupu o tupu. O tala noa tupu o de whamaile o le latu tala e mawhai ea o nā o tasi se tupu e whai mā tātou tupu. Yeah, a great example o le tupu nāo Constantine, le emperor le nāo le malo Roma. Walata lava ina umalo na soifua wa ai atu le tupu ae o le whatutuanga le Cristiano. O na whemailo le iolan saunoanga. O le tupu leo tupu. La le tupu o le atupu ia I Yesu Keriso o na whaifo ila ia o le li ia whaima tupu. A li o li. Le tele ai na pick up ai le, let's say, I think it was the 1st century or 2nd century. Nana amatai ona au mai le tala le na. Ia ua tula e mai fo ila King James. So mega King James, ia la whaila utuspa ia. La tu whaatasi ia le kanona lea mai le Hebrew scripture. Ia ma tatou kanona lea. Ia ona whawela ia o le King James version of the Bible. Nei whaila le teimi na whapea I tatou. Ia Christ is the peace prince. The Prince of Peace. O le pelenise o le filemu. Ai se alme wala ona pelenise o le filemu. Ona wala I loa tangata I whaitaua. Ona wala I loa tangata I le toto masaa. The violence. Ona tula I maila ia o Christ as the Prince of Peace. Ua whaitau I fola tātou kanona o sole. E mo I lava li o leolo I eitutonu. O le li ia ia whatupuina le filemu. Amu ia o tō e whatupuina le filemu. Amu ia o tō pēr upulanga ina o tō. A pō mai le sia la whao. Ui o tu e le sia la whao. Whapena na pick up e tangata. I le tupulanga. Ia le tāua o ngā le li e tusai ma le filemu. O na avea fole e o ke riso e whaima pelenise o le filemu. Isi tupulanga, Jesus was the great liberator. Ai sea, ona ua tele le polonga, ona ua mamafa avenga, ona ua leiloa tangata, ona whimana mia lola I latou se tangata e au mai se tala le lei I matitiva mai polonga. Whamira latou ia o le li lea o le a provide ina la tatou liberation. So e whapena le winga o le li, e pe elo na winga le na e pe e tau muli I mea o lo atu ngalu ai I tangata. Ia e meise lava atu ngalunga existential, fundamental. Atu ngalunga whaelele le a awhia I na tangata e sto tasi po se nuu po se malo e tasi. Ia a awhia mai a le tele o le society. So e pe o le winga le na o le manatu o le professor le o Pelican. E iei le winga le nao le li e pe e sau ia I tatou I teimi tatou te whiamana o mi ai o ia. So e le o le manatu lao Dr. Pelican e pule altangata I le tuenga ke riso ai. A pe o le manatu o le tangata professor
Christ is sufficient. Po le alava le mea lo atu ngā lua i oe, e mawhaina utu i au mea lo popolei oe, i o ngā leli. So se mea lava. So mafuanga nā i le manatu Dr. Pelican, o lo o whaawawa i bea, e i tātou i leo tātou fo i tupulanga leli, o na o relevant bea o ngā leli. So me lau whaumi tala, e te tauan tātou wane ma whaile fasili, so o le ala le mea lo o whengai ma tātou nei. What is the existential risk to human communities and societies that we're facing right now, that we can use the Christ event, the Christ narrative, as sort of like a lens to look through these things. Tele whaia existential threat. I don't know if I may need to, climate change is a big one. Po le alavala le existential threat. E iai le pitofilo, e le theory, e mawhai o na utu matali leli. Christ is adequate for all of our needs, and that Jesus transcends culture. In such a way that Jesus belongs to each generation and not to just one generation. So Jesus does not belong to the churches only, but Jesus belongs to the whole community. Jesus just doesn't belong to the theologians by themselves, but Jesus belongs to everybody. E lale manatu. The last upgrade of Datu Christian conversation was 500 years ago. E lale manatu. What is an upgrade la Datu conversation? Ina ia tali le existential threat o tula i mai. Io Datu fo i tupulanga. Ina ia whaawawa i pele relevant o le Christian faith. Ia Misi Jesu Keriso o ngā tutonu le whatutuanga Kerisiano. So e pei o le whaapoponga le nā o le tātou i Outou Manuia i le veiaso le nei mai e le aise tala e pitosili o na, let's say, wa le vana i tutonu o le tātou kanona e pitosili a ona le mafafautele i tātou e tusa ma le whaitauina le tātou whaitau le veiaso le nei. The transfiguration of Jesus. E le tāua tele le liwina o le li e tusa ma le whatau ina olona toi tu. E le tāua tele le transfiguration o le li pe a pale whengai malona whanau mai. E le tāua le transfiguration pe a tu ufa whengai malona pasiona. Te mina maliu ai o ia. Le ai e tu matilatila ia mena tolu. Ia ape o se tala whapipi il tala lea tātou te le mafofowina. So pei lau le manatu I le whaopoponga I le verso nei pele o le teimi ele nei. Se o tātou vaaie I le transfiguration of Christ. Pele o le metotia, manulauti, manatu ele nā mō tātou tupulanga. O le transformation, o le transfiguration, o le liuina, o le tangata e whai mātua. Ina ia mawhai e ona whaawau pe lava le o ngā tutono o Keriso I le tātou whatuatuanga. Ia na o ngā manatu. Ia ai pe lava le whaamoe tu atu ina. Ia soka mai el tātou mta opu. Ia wāl whalau te leina. Ia whatalofa atu ia Pearl Camp I Tui. Lo whawhelo e mai whatalofa atu fo ia Vera Su'ala Lo'ulu, Talofa Vera, Marie Alosio, ia whapefo I Faith Pomare. Yep. O manatu mua la, pe o manatu le winga I le identity. So, o le tala tātou, it's about transfiguration. I lo uma tātou le tala. Pe toi whamatala. Toi whamatala le tala. Ia. Whamai uono aso talu ona
declare e petelu o oio le keriso le alo le tua soifua. Uono aso talu ona whaiatu le li I e te tawana o walu Yerusalema o te oti ai, e whamai peteru le ai, aua. O te lemana o e te alu e te oti, na e sau e te ola. Ono aso talo na o le mele na o na ave lola I e le li o peteru I a kopo maione le maunga. Ho I nā lana na diu I na ailo na tino. Me ua pupula. O na ofu fo ina ofu ai ua pae uma e le mawhai e stangata tā ofu I le larangi o na wha pae ina ofu e silia tuna I lor pae na moli mawina e peteru I a kopo maione. O na waia tula ia o tama. O whaali mai Mose ma Elia. O talatala noa ma leli. Ia o na sau lola ia o le. Leo mai le langi. O loo atali I pele le nei. Ia outou stai ma whaalongo ia te ia. Ia o le loe. Peteru se tala o na whaiatula ia o lana tua lalo. Le li e whaaftai o na o tātou I nei o le mele lei. E pe ni a wha oe e o te whaia ni whale pitanga stolu. Mo oe le tasi. Mo Elia le tasi. Mo Mose foi lisi. Ia o na pa rola ia o le le se tali. Na maue peteru o na pa rola ia o le ao whaniu tū ma le afi whaniu tū. Ia ua pongi sā ai o lato mata. Ia ona toi whaali lola I o le si slide o le ei Mose o le ei Elia o na o le li ilawa. Ia ona toi sawa vali mali e mai le ilalo le maunga. So e pe o le tala na, e pe o le manatu mua. O le identity o le tangata e tawhatele. E pe o le manatu na. Identity. Identity is very basic and fundamental I le ilo o le tangata. Wow, la identity o le tangata na te talia fesili e pei o ai oe. O le alau mele whai nei. O whea te sawai. O whea fu e te aruanga I ai. Fundamental questions na o fesili au pito I sili nao na tuli manu. Na te tali la identity o le tangata. Ma manatu mua la o le identity o le tangata e tawhatele. Po le alawa le identity na I loe Peteri a kopo mai Ioane winga I le li. Po le afo I le identity na fawe I lato mole li e whaavai moli maua istangata. O Ioane le baptizo o se tasi o perfeta. Po afo I lawa le identity a le li na fawe I lato proclamation. Me Petero o le li o le ala o le tua soifua. Ese ala identity na ma le identity le oilo nei. Ese la identity na ma le loe Peteri a kopo ma Ioane o le li. Ibn mele o lato vaia tunei ai o le liu le li. So le manatu mo la e tawhatele le identity o le tangata. Ia, tam whaia apalai fo I lo soifua ma lo wola. Na o oe lava e te sila fia au mea na whailo o langa atoa. A mata mai lava o e teine muli. A mata mai lava toa e whanau si o mai lava le teimi o e matua ai. Na o oe lava e te iloa se laupa sene ato toa. Ia low identity. Who you are. Where you were. Where you're going. Ia tonu e whaisi whamatala ina o le ngalo e oe. Selective memory. O isi mea tu ngana tutupu ia te oe. Ue le tui fia mana tuaina. Na alo te tonu o le shadow, alo te tonu o vaenga pongi sa o lo personality. Mai e fui mafuanga o lo whangaloina i oe mena. Ai le avesea i ale le upumoni o le naia o e uma. So o iala me uma e fawina low identity. And for a very long time, sa whai mai tangata se te tawana e whamaonia oe ia te oe. You have to be true to yourself. You have to be true to yourself.
that presupposes there is such a thing as a self that doesn't move. Ele fautuina daimi. Ele fautuina experiences. That presupposes o le self is fixed. Te latu ne ia o le malo mai le self. Ia mele o tātou iloa nei, e tāwhatele i identity so tangata. Ese oe nei, ese oe le waiaso lea, e liu fo i oe pe a tupus whawhitau li ate oe. Mantuina i tālau te whalongo Bally News. I se tina vai. A o mawhaiona si i se ta avale ina i a whaola ina ana tama o lo i tutonu. Pe e ala tātou identity, ala tātou i loa o tangata. Ia o le nā i loa o lo whauina. O lo whauina tele i teimi umalawa. So, manatu momola, e tawhatele identity o tangata. Mana ia lo upwa sa moal na le whalongo ina pe lawa i le teimi ma le teimi. Whemai e tele a au le tangata na i loa au le la au. E pe o si upunau o mantua ina e pe e tau la talata il manatu lea. E tawhatele le tangata, e tofeo na i tu. So e whapenafo i la le li. Po le ala valale. Manatu o Peteri a kopo mai Ioane i le li. Ia le ua sui nei. Le ua vaai atu nei, ua pupula lo na tino e peo se la. Suia o na fōlinga. O pa mao na la ei. Ua faa o popo mai, perofeta, male tu la fono. Ua tala noa vatasi. So, the significance now o Elia ma Mose, perofeta, ia male tu la fono. Ia le ua tala noa male tangata. So, e ele manatu, e ele capacity o tangata, le awa mai ele li, e mawhai ai ona si ilo na iloa, ese mai na iloa le iloa lo i nei. So, ole manatu momoa na, ole manatu momoa na, so po le alavala identity so lo ia oe. Ia, ole mau momoa, e tawhatele identities na, ono winga e tele. Ole si mea o iloa i whalta ele se itulo, atalatu nei le public space, po se airport, po se whale inga. Masani o nā latu e ele le whale malo lo tane, ma le whale malo lo tina. Ala me le utupu nei, ia le ua paru vadasi. Lo ia unisex whale malo lo. Pese i ua paru fatasi ia mena. I meli mai se isi a te a ua ta vai atu la lato signature page ro i eilo na ingoa, lana address, numero telefoni, company e whainga luenga ai o lona position. I ona wha popola e o pronouns. Pronouns ina ia, let's say ina ia whaalo ai i le suinga ma le tawhatele o lona identity. So mena le o mai tawina il te mile nei. Ona bese i ua avele idea lea ma le ua manifest nei. Ia, o mena le ua tatu i nei, ua tawhatele. So la le me fai le mele. So put it on. Le ftau I stemi. Hoi la winga lau tala reve tawhatele ia personalities my identity o tangata. Ia, olona winga whapena e le whaingo fie. E pei o na whapea o na whau e le tua le tangata. I ona personalities ese ma le tofeo na I tu o whaapopola I malana ngasala malona sola ese mai le manuia I le amatanga. Ia le ua lave I whapea. Mai o le transformation lao le li. E pei na lui ai ia Peteria kopo mai Ioane. Ina wawa ai atu. Le o Yesu lea. Na lato whapea o le tama Maria. O le whaola mo
mo tātou leo le Iesu le tala noa ma tangata I le tuanai, le nofo I nei, ai rona wha moe moe ola I le lumanai. So pe o le winga nao le o le whamatalanga. Yep. Ia le wha mai ia. E le whisiri le mai a Pearl. Oi. It's a comment maybe. Each of us have our own unique fingerprint that makes us unique and true to ourselves, that identifies our self-worth and our valuable being in the eyes of our Lord. Be yourself and know that you are worth, and know that you are worth, and know what you are worth. Okay. Ya mana fa so Pearl. So the only cut that I'd like to add is that statement presupposes that your identity is fixed and that your self-worth is somehow given, and that it cannot grow or it doesn't change. So that's the only thing. Each of us have our own unique fingerprints. So, that's an interesting thing for you, because they have used fingerprints as identity. But if you really look at that space where security is very important, now they're even saying that fingerprints are not unique. They're not unique identifiers, and they're not unique enough to provide security to all these systems. So, this is part of the Outou Manuia platform. It's to continually be at the vanguard of these things, and to continue to examine and re-examine our presuppositions, to continually think through these things and co-create with God as God unveils and manifests God's glory for such a time as this. So I'm very thankful, because that provides the data for us to apply some of our lenses onto. So those are the only two things I wanted to add. Ole manatu lono lua la, e le ngafatia fale ie fa'aletino o na fao fale le tangata pe ali liuina. Pe ole manatu lono lua na, e le ngafatia fale ie fa'aletino o na fao fale le tangata pe ali liuina. So the issue is transfiguration. Aina ua va'ai ma witness e pe te ruiakopo ma ioane. The best that they could do is, let's build some tabernacles. Let's build some tents. Let's house that transformation. Let's contain it. Let's control it. Let's put it in the bottle. Let's stay up here for as long as we can. Al manatu lono lua la, e le ngafatia fale ie fa'aletino o na fao fale le tangata pe ali liuina. Ia, o le melna na tupuile, I le asolna. Something has to be said about transformation. And we all know the process for inata ole, not metanoia, but metamorphosis. Le suye le anufe, caterpillar. Le suye le caterpillar into a butterfly. That is probably the closest to transfiguration and transformation as you possibly could in nature, in real life. Atone la talata melna le melena famai paulo. O le waiake riso o le tangata fowia. O polisi fo I saunoanga na la apostolo famai, you can transform your being by transforming your mind. A suilo mafofau, sui fo I le tangata. So, o le mea na lea na tato witnessina, o le liwina o le li. Me whamail manatulo na lua, e le ngafatia la fale ie fa'aletino. O na whao fale le tangata pe ali liwina.
E pe ole o manatuaina ai le tala le li ia Nicodemo. Fa mai Nicodemo, so le, I know you've got something. E le mena ia oe o te fia maua. Mena na lai ona usola mai e wa ai oe le po. Alai, whaila mātou whono i o. Leanga lea o te loa e le mena ia oe le ali i o te fia maua. E ni a whale li. A lea toi whanau fawina oe. O le mea tasi. So Jesus was talking about this transformation, this transfiguration. This process where it rearranges your chemical stuff so that way instead of crawling, you fly. There is no distinction other than you're constricted by time and space. But you have the ability to do that. You have the ability to change, to transform, to transfigure. So, o whanau nongo le Outou Manuia, ia o lau tosi i le area le nā. E mawhai ai ona transform oe, and you transform for society, because when you're transformed, right? Transform for le mena te nofo ai, e te ia wa te ulo muenga, e te ia wa avile lapisi, e te ia wa furu lau ta avale. Be'afa pe ia te oile power lea. That doesn't come from outside necessarily, but it's harnessed inside because you were made in the image of God. So, ole whanaunongal nā li Outou Manuia, ia mawani nai me whainga ruenga. Whaongai tātou upu, which I think they're very blunt instruments, language. E whamatala ile me lea, o nau i Nicodemo, na mole mawina e Peteru, na utu i le persona o Yesu Kiriso. Tangata o liua, tangata o suia, le tangata fou, sa tuai, sa le manuia, e ale wauti e manuia o le atua. Okay. E le nga fatie fale ia fale tino na fale le tangata pe aliuina. Ia, male manatu lona tolu. Ele fa'alia mai ele li mea uma. This is an interesting part of the story. For me, wo mai ne la tama I lalo. Wo ia Mose ma Elia sa fa'ali mai. Wo to liu Yesu I le tangata e pe o na masani e Peteru, Ioane ma Iakopo. O na sa fa'ali mai la ia I lalo. O na vavaola ia le li ia o na so o awani ta ua I se isi le mele na tupu. Si vanga nā lava ua o I ona teimi. Si vanga nā lava ua te tū mai o ia na ie uoti. So e pei ole mele na e le whaalia mai ele li mea uma. Which is very, let's say, I guess a whinga taona ta lia, but a ta no whaama ta mawhau le ai. E ole mele tauna whai. E le whaalia uma mai ele li mea uma. E iei mea e vavao e ia. E oane I loa e istangata. Awa, ole mela nai te taua ia ona ngalue ina lo tātou whaatua tua I le fefe malenga tete. Upo le apostolo. Ngalue ina lo tātou whaatua tua I le fefe malenga tete. Oane I o tātou manatu o tātou maua. Ai whangalo ngalo me o tua nai. O mo e puna wa I le lumanai. Tau sisi le whailonga. Process la nai whai taimi uma, taimi uma, taimi uma, taimi uma. O wai le whaalia mai ele li I mea uma. A whaali mai lava e ia I ona aso e te tawai. Ia whaali mai fo ipe a malie le papa I ngala ngala I la tātou tā. Ioe. Ia, pe ole sile me whai e fo I au lotu. A me se au lotu ia
le li lifanga i le inclusivity. Le whai mai e kamezua. O te popo le fua po whea le mena te iai e whawhi loa i le tua lo manao. Ia le awha mai tatou tala nei e le ai e le o me uma e tau i tangata. E le o me uma e tau i tangata. Ia la tatou pese le vai tatou foi. Ia ona whaawau le tatou pokalama i le situ. I'm only human. I'm just a man. Lord, help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, that is worse than death. Pushing and so heavy, the crowd in my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength To do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me Lord, help today, me to show me
toi mawhau le mana tumuli lea. E le whaalia mai umele li imea. It really depends on the listening. Le aveina o le maulea. Awhapeo le listening o le original sin. Then you say, wow, okay, yeah. Atamu ma evanana amata ilmena. It distinguishes lava oil original sin and distinguish fale oil original blessing. A ole finangalo ai o le tuele amatanga. Ia I loa le tangata mea uma. In fact, o le mele nasa iai le whatoanga I tēnei le amatanga. O te mi umalawa e whiawhioa iai le li. Ia miliu uwhatasi a matamu maeva. Ai ina upa ina ua leu stai, ina uanga sala. Ia nasa su e lola ia le tua atamu tai au le na. So all this to say, if a penale winga o me whaingaluenga ia, it's really a function of what you do with it. Watu inae e whaapopo fo I le lisi ma me whaingaluenga lo whatufunga inai oe. Ia, o le tātou whaapoponga nai le vaiaso nei. O le segment muli la leo le tātou pokalama I le vaiaso e pei o le, well, I call it current events. Ape se I e te tawana o na whapea practical applications. O le whaonga ina o me whaingaluenga I le lalolangi I le nei vaiaso. E pei o le mena le e nei le tātou segment muli na me o practical applications. So, be o le whesidi la mo tātou, whawhewheo na tātou whaonga ina o I loa nei. Ia wa mana ia nai o le talatala noa ma tangata ina ia whau I nei, ia ma watu fu se vai I nei e tu whaatasi ma se loa ina e tupu maola le tātou proklama. O le mele wo nei a utui, taruai ona le wa se ea I lunga le a whai o tātou subscribers I le YouTube. E pese I o le la o tau tala whapena I le audience le na. O e ia tala e whai le na o e maa u ma le tōru o tātou. A e fo I tala e whai ina ua whase lau la whai o tangata. So pe on mena ta ua ia le metric lea o le subscribers ina ia, let's say, ina ia a watu se mea ai e te tau mele aso. A watu se atua e whengai mai tātou. Ia mai tau se lau whase lau tangata e se fo il whalongo tangata na. Mai on mena e monte le 12 whaaftai a whapero e whaafonga mai le tātou prokalama le YouTube. Ia omi ifo lau longo, tā whaalua le longo ene e subscribe ai le fo la sanga si ufonga le tau fo. Ia ma whaapopo e fo ia le Outou Manuia I lo whaiva whaatufunganga. Now, proklama nei le mo tangata na wato toa adui. E pese I o le mena a whapea lava o nai a o e tali mai le o iene ofisiri tele. E le manatu e le au ngā proklama lea. A tonu mana e pe a whaipe si me le regular TV e matamatai. Ma whao ngā teimi. E wa o le sila mea o tau vāma mea ia. Se o le melna le ta o le e-sports. Nofo mai nei tangata so le ilana masini le ilana PS5 e lea o ngai se fe au se ainga so le. O sili atu le nana I lo le whaatufunga ina e watu ele Outou Manuia. Le mwhain kompita to matama ia. Pe o le melna le a whapea lava o lo fina ngalo ia whaalau te leina ia ni me whaingaluenga o lo ia te oe. A whapea lava lo fina ngalo ia tuli pea po le hale mea le atua la whai le larulangi se ia e co-create ai mai ia, se e participate ai le ngaluenga le atua lo whaia. Ia, o li Outou Manuia la tau ne subscribe ai. Le ngata I le tā whaalua le longo a te tau ina share I lau network. Se wa ufa longo le mele fai e tuila e pa ma Misipouena I le Outou Manuia.
So mena tam dato. So pe ole so swanya tuna. If you face out al esports. Ia ono tele masani di taronga, tele masani di faunga le. Oh, okay. Yeah. Au vai woto tele atanga wanga ia ile. Oi. O le valu nei le ulo le NFL, po la mena le to tele ni si Super Bowl sa. Yo. O ma trava do valu ale ulo le NFL. So, you know, o le la tele lua tau sanga o shut down ia dato at different levels of society. La o te teatro sfulu masina. Vesila o fe o faunga i te mea tangata. Yo. E wale o le esports, e download o free le talonga. Ine tangwala i ta aloi, pole a lava, pole a le pole. O le meslim tau tia pi sa matai tamaiti. Ia. O fa solo i tangata matua ua nga iai i mafufonga ni mele. Ia. E te i fai a se tatala fa mon mole i le impeachment le a Trump le ua fōringa mai ua le whaungaina. O le ale. Ioe, e wa pero sina current event. Ioe. E wa fo e lua ia fale, le fale maua lalo, ia mal fale i lunga. E wa impeach mai lai lalo. Ia, e watu i tam sa sae me le kai anga nga sala te malo. Ioe. I la uawa ai le mana ia le fofola inga le democratic case. Na fwena ia le representative na mai le Virgin Islands. Mana ia le fola sanga. Wata convince ata ita ia yang sala dangata. Ia, a fola. Io. A fola i fofo ia pe pali Republicans. So le, se sa o fo ieri. Ia, ma le mea na le Mitch McConnell fa mai. So le, anga gofa me nge o le pele skengir ka malo, wata tau an impeach. Asa vai lenga ma fai inga le election talua ia November. So ele au ngā le, let's say, ele au ngā o na wha au ngā le pasuka e whanai i se namu. Mai mautu tau. O le impeach, mele fa mole, fa pea una le tof presidente, ano winga le fa mo I avese ma se o le winga tonu le impeachment le pe tutulilo. Ina ia oni to fa nga ina ini no fo le fenga malo. Io e wa pe o melna. Pe o melna. O le mana ia I o le toro le ia tātou, a me sa tātou I Samoa. Wai, na matanola masu e fuaina I lana message letter wai. Le se sengo le ngafa ma le nafa. Ngafa ma le nafa. So, we're an oral culture. So, ese fuiala ia le oral. Ese le mea tusi runga le pepa. Wa ale fatufunga ina la tangata le se sengo mea na lua. Ia e lape ia na e faali ia ia le si. A le mea tasi. A le mea tasi. Awa o le mela na lena tuli le vaenga. Ia impeach ia Donald Trump. Ia owa lava ne toe a vea mata I o le Republican. Ne ofo ne toe mo se si o na vanoe. E toe no foi se si public office. E pe o upu na e whai tatou. But the devil is always in the details. E wa atusi rola ia mena, ia o ina lai, e fito tonua e ma pa ui, e ma mafo la au. So e tawana I loe tātou le e senga o le mea tusi. Ia ma le mea tungutu. A o le I develop ia le mea tusi. Ia, your word was your bond. A whai atu nei ale India, ia la watu le se lau afe e kalea. Ia pe amo sina fangu malo si mo le fiafi. A whai atu lo lava le upu nā le India, ia o lo tampa pa e wha pepaloa. Wha pepaloa langa lefe mai. So e tawalana wha I tete tātou, o wai o le alo oral be lava tātou, te lei o le tātou cultural o oral. O me whanai, e le ese senga o le ngafa, ma le nafa. Te whalongo atua, e pe tau le ese senga tele.
Tu fo il whaongai na pe lea i o nā tāla whengai. E pe whenai lau mōri mau le maleo o liki. Lena e whamai ai o le nofo alo versus nofo ialo. Pena uola mai a ui o le nofo ialo. Pe o le mele na mātou ia tutuila e pese i o le upu nā whaonga. E tele whea eisi upu whapena. Ai atusi lo lava lai lungo le pepa. Ona i lore le se sanga. E tawana whatufunga ina oi. O le e se le mele na whai mai elto ina. E se le mele o tai i. So e tawala na tu fesili e me se ala pe ao lave te me whai ia i unga fono, whai bylaws, me whapena. O mea nai that carries weight i le court of law. So prokalame. E pesi o e se senga iti na ia alai. O le ulpo. Manaia ia pera mea na unga fono ia whamatala loto ia upu. Ia e manino ai e seringa ngana tusi. E seringa ngana tau noa, ngana tautala. E peo le mea na ona pi mana ia tala noi nei tu nuta te iai. Amatai. Amatai i le impeachment o e wa le pele o tu ala langa mai so o Trump. O le ia la se me sa taun tu malo Trump le palo tala nei. So se election lava e ia mena. E ia whalavelave. I mean, le mātou whalesa. E whao ngai homeless le addressa mātou e taliela tō meli. Vete mila nao le election, ia whape nei le stack o palota na meli atuina. I le mātou whalesa. Mō tangata e whao ngā la mātou address e taliela tō meli. So, I guess e sao le mawhawhaunga lea tangata, you know, ata nu otin palo te whapena al nei e mawhalo lo manatu is a candidate. Ia palo ta o mane tangata il candidate oe. Ia na watu e whaitau e masini wale e whaitau e nisi. So ia, let's say, ele asase whaiva ma se mau. O palota la ia nga ia tu addressing a whaonga ia palota. E di whaongaina la. Ia wa ole ele o ia tangata. Aluinga lo tala ana i tangata le whamaoni e mana o ta alo ta alonga nei. Mai he's hell-bent on getting a candidate to win. E mwhaina whaonga la tōl mena. Ia wai te lea mafuanga ele so umana na lao o Mautino o California ia is a blue state. So po alava la ia malo lava ia electoral college votes i le blue. So pe me nothing atai ona tulai mai se Republican. Ia le ngata whana ia California is one of 50 states. Ele mwhaia ona iese senga tele whai se balota e tasi. Ia pese i o ina amatai ia whawhitauli o a mawhawha uma whapena tangata. Ia i ua ina balota se sel tangata mole whapapai. O le ale mele le impeachment le pese i te olo e mawhawha oai. Ia, le o le o se fan o le mele. Pei o le tele ina o titu ia pei o le a tala noa sufuina pei o le tele ina tala noa le mele. Okay. Ai o tele o pei o le mea o leo te tau whaitau atu ai i mei o te whaitau i runga i news i ale Apple ma newspaper. Pei o te whape nāre ma whauwhaunga o tangata e mese lawa i la tui muri a Donald Trump. O loo no nofo pea ma le loto tinga i le palota rina umatne. O loo la tu lava ma whauwhaunga. Le te tau o le mawhauwhonga to te ro tateira o whitau. Paulo le presidente o lana plan le last 4 years. Pe ua tele na savalia re
tele o na mea fui o lana na tautua i tangata ma mea fai. E pe ua tele i na po savari le valsu pasene me na tala no i ai ufatino ina. Yeah. Of course, someone that is a Trump supporter would say something like that, right? Ia, pe fa pena. Ioi. O le mea mata ina le mele na whai Mitch McConnell. O le ngata na palota o le impeachia. Ia Donald Trump. Na saure lunga whaila la unga te le la vai criticize a president. Mai Donald, se se la mele na whai. E se ala na palota o wa ngutu lua le tangata. E se mena. Wa ila wa tilo o le mea pitu sili na mawae. O le mawhai e le tangata. O le mawhai e le tangata o na whapea ina. O na whapea ina. O le whasa tauro. Atu sau. Ioi. O le pili le na mai le impeachment. O fa mai le ai le impeachment. Ia tu sau ko impeach. Ia na whaupunga man whamadalanga. Mai dano na tatau lava o na impeach oe. Ia pangale o tuai na amai. Ana amai neo ere nofo. Ia whai atu e turi oe. Ia langa leo o mai lawa e tuol mai a. Ia. So ia ina atu. I think na ila pito filo fo na tulei. Ele te mi le to palota ina I whapea tatu te tai. Palota whawhea. Palota e tangata o lo o ua le te mau ainga ma le tupe. Palota e ila to e ta o professional politicians. O ma le te mi le to e. Ele to e palota ni la tele. Well, ele to e. O le ai mo me. Well, I suppose o a palota tele. O le mele e nei ele o mawhaia o na o ia le popular vote. I le palota ina o lato te tai. Maurulunga. It's not a true democracy le mele e nei tato. Wa tasi le me tauna fa manino to te tangata electoral votes. Yeah. Wa no fo ia. Io lato ia filfilie presidente. Ioi. O le palota fo e lato e sau mai le popular vote ale stete. Ele ngata le na o lato whatonunga fo e sau mai tula fono le stete. E stete whapea lato tula fono, okay. Aspiliti le dato nuu. Io na avela ia o palota electoral mo le candidate le na e tusamal pasene o lana spidiki ai. O isi stete wha mai o pole alawa le me autasi e dato o tangata umana e ave e dato electoral votes. So to fuala le stete ma lato te dama. Lato tula fono. Na e whatonuina electoral college I le palota. Wei whala tangata o leo stai. Ia o na maurola e o se mafua anga e ave I le whalwha masino tangata leo stai fa bena. Ia wa California ra lesi one of the states piko kele aku on electoral vote. Ono to tele on tangata fast full miliona la whai o tangata California. So e whalangolango whala ina. Ia al mena o po ai tangata malo I le general population vote. Ia tangata na ave ele the electoral vote. Al state of California. Le mani manatu to mai tai o. Fia. Ia si sauno ia. Yeah. He didn't do the right thing. Ia te reo lopo ai le refer ia ila na po Trump. He used the lame excuse of being unconstitutional. Oh, she's referring to McConnell. Yeah, McConnell. Iwe. E wa o lesi tangata o leva foi. Awai. A tātou māwhau whau I tu ua o nuu. Ma whai pule o I tu mālo. Ia ona tātou I te whuila ia na whewha pena ona whai tātou I Samoa. O tūlo nuu ma whio anga pe o lātou nā le sauele le whamalmalunga o te tai o le tātou mālo. Ia ma whapopola ia I male sfulvalu tausanga. Ia le omanga, tinifu. Pe lātou nā e whautua ina le palota a matai te tō tasi ia ma suafa sa o ainga. Ia, po I le pe o le refer I le swampa fo I le. Ia to inga tangata ra ia. Ia, well, iwe. Pe o lesi le nā polo misa Donald Trump ma whamai. La latu nei, drain le swamp.
I think ele ngatala ina ele mena e tangata that are career bureaucrats. Luas furu lima, dols furu tausanga, fast food tausanga o ngā lue lava i ngā lue ngai tasi. E o mai politicians ma te tai ma plestene ma o. Ai sa whawhai ata mai ia. O la tau la nai e suia ia le text o tu la fono. E mwhai ai la tau na whamatala i tu la fono. So e penale le winga o le mele i nei. Ia wa o le siala lea impact o the internet. Ia wa le au amatau na tupu ia le body of law le na ta o le whistleblowing. Ua mawhai lava e oe lai tutonu o na wha leo mai se whaitionga e au noa ma le tuli o oe mai la ngā luenga, le awha oe. So e pe o mea na e o tutupu ne fau wala mea na taru mai ia le liina le o Edwin Snowden ma. Ma le WikiLeaks. E le lava i esa tātou la lafo atonu e mawafo esa tātou manatui i tausanga o whai mai. Wa tasira mea ia pio le tēno lava tātara noanga. Tasira lea issue o lea o whainga mālotu to tasi Samoa. I whainga pālotu. Whinau mai mai whai e rua whinau mai le HRPP, whinau mai le FAST. O mea le tuli matai, o tangata nei ko kongu whaururunga o ngā ruenga. Le au CEO, man au ACEO, le au pulisili, man au pulisili. Pe iei o nātou manatunga wha whiwhiwhi fudele. O le are tu langa o matu ngā ruenga, pe e relevant i le mea te tala noa i le draining o le swamp le. O popo lenga o tangata nei. Whai ni e tu lai mai se malo fau e se ma le HRPP le. O le tu langa o matu ngā ruenga. Ia. So e whai, ma nei e whaafufume. Tau whulanga whai se leo le wanga whai. Pe la tu te suia u ma i a pulsiri ni. Pe mo le paro taina la. Ia wa te tau la a whapea e tau manino o ri i au CEO ma le au ACEO o le a let go pe atu le me. Ia e te tau la na wha manino mo le parota. Mo le voucher tangata ia. U tara noa le mea lea. Pe te tiro atu pe relate nga i tu ngā situation, same situation. E wai pe o le na iei Amerika i le tūlanga le nā. I le nofo inga le I'm thinking FDR, Franklin Delano Roosevelt. Lena amata ina tū lei mai i social programs iei le Social Security, le Medicare. O le temi tonu ale nā na whapea ina ai le fisilia a tangata. Amato wo i le tamalea. E a whaina le mele le mato. La le toe whapataina la mato toast. So le tali la, le ai. Na olo i tama ia. Whapata u matos a mata mai lunga tau i lalo. Ia wawhila o Medicare, o matala le mele o le pensione leonas furu lima, o whawhatu ia mo meo tupe mo tangata li taia. O se mele ilo mo muele. Ele tunu. Ai loa voi, ele ilo uma e tangata. Ele na lau whaipinea. So na ele te mina whapea ina ele tunu una ana lato tali lava. Ina ua mo tūlai mai lo lata i tai whapea FDR. A wala o le mafuanga nā lai ona oi tangata, ona ua pa le stock market. Te mantuina vai te mina o le tau talo fōua o le malo le nei. Wa whaina le tamau ainga, ua amata na umi ia leina o soup kitchen, se o atu tangata e amaini me o lai. Ia alai nofo lava the robber barons, o tamana e leo ngā o ioi a se me walai, la tali le leile sua. Io na tūlai mai loa la ia FDR, ia ola na palo Misi na whaitangata. Ia na whewhewe ala tangata, whewhewe pe asau tamalea. So ele ngata le na, o tangata i lunga le la matua whaina, le la a distribute nei la tō wealthy tangata. O la tōna na wha matatao ina ma wha whewhewe ia le middle class. Me tūlai mai lo tama i ta whewhe. E laki pe a monto ngā ruenga.
So, o le winga o lo talang. A whapela volo o ta ina ia ta i o se tunuu e manu lauti ia ke riso. Manatu ia o le li i mo se au pito i titi o uso nei o e whatau waa. A ta ina ni ta o le tunuu e manu lauti ia le li, to whamanino ia le li. E manu ia. I lau lea wa ai. Ne te ua use se. Na whapea ina o na whai ta o le tunuu nei. Ia lea ua tau whio lolo ai. Lea ua vea ai le nea tunuu e pe o se beacon in the midst of the oasis. Oasis in the midst of the desert. Iwa tasira lea isi tele lava na fina wina te mele o le ave ese o le te talo le ria po lotu tu tonu fale au. Pi tasira na me tele ntarano ina i tonu le. O nei tunu? Yeah. Pe e lea o ngā o na papa ure wa ai ai. Dunga lau tala. Ona e tātua le wa ai wha kiusiano. Ona wa ai ale ai ale kiusiano e te tau ona online leo langa wha Iesu. Ai tala te isi le fesiri wha whea le Mosalemi. E wha whea le a foi le Buddhism. E wha whea le a fai fo ila ua le talia le mele o te lo tonu pe e se ar tu la fono le to talia I lotu ia fai tonu fala onga. Fai o te talo le li vole. Po na o le te lenga na le vai le tu nei. Ina ia la ta sia uma ke usiano maisi fa tu tuan. Te taunga la te le ia vai. Yo, e wa pe ma fo anga fa mai so first of all, they say ele endorsina ele malo ese tapu inga. Pe Kirsiano, pe Muslimi, pe Hindu, ele endorsing. A fa pela fa tanga na o Kirsiano. Le ftau ile. So ma fanga na le na vese, which is ma fanga tau. I won't no for ma fo fau fo I fetalinga datoli. A fa pela alu te talo. O te tūile o ngā tutono le o wala ma wala au le li e. Ai alu ai tono closet. Alu al pumo mo. Alu le me pongi sa. Te puni le whai tutoa. O na whai ele o lau te talo I le tu. O lau ta maa e sila fia mea ume whafofonga I lau te talo. So, even le mele nā te talo, ele se me te tawana... Mo ini matama whai. Ele te tau ina whai le mō le awala. Wharongo mai umai tangata. O sha oea pumo mo o maloa tua e te tali tonu iai. Al nā sapsapa ia fui whitalenga leli. Mai o te tali, o le taimi a te mawhawhau I leli. E mawhawhau o la te tau whai o le tonu o le whataele. Yeah. Po whea lava. Mo tātou nā ua matua I le whatutua. Mo tama mea. Mo nai ta mitia. E te tauna ave se whatununga. Tauna ave sina tala. Tauna whanofo I lalo mwhaisina upu. Wai sfuru walu lo alo malato. Ia la ua vese mea nam whale aunga. Ioe. So ua whautua tele ala, ma ua tele fo I manatu e o I tamiti. Ma whangana le ala una pule tamiti e lato ola. Ona ua overwhelming tele le data. Wale o I loa I lato, ua male lemo. Fai sila o tele. E broa de le issue. I le... Ioe. Tama sta pese. Tātou pese lea I ona wha umatu lea o tātou prokalamelesi tu.
Tuli matayo lava ai, ia Yesulo tatau tai. Ia lea, e whaamalo sinai. Leo sawatu, leo lai whabava, wasauni e lea tua, mo i tatola na whana. Yep, familiar commenter for prayer structure gives one religion preference. That's why the government can't force prayers in school. That's why they took it out, not to mention atheists. Why should they force to engage in prayer? Yo mana ia manatu o fia. Sa ele teimile au fau fo mail tafsil fai. Na utilo ai i ngā luenga na whaia misionale ina ua atu ilo tatu atu nuu. Ole data point la na o va ai iai
o la e le tunu. Ila lato tatau ia male malu fo ia. Tinam te mai tai. Ona o mana tuaina la ia o ti a kono e pa o lato dofi. Ina wata. E wafu la lo tama e wai e o mela na uilo e pe e let's say e se ale persona e ave I fafo. I le tau au fianga. Ia ese fo il pumo mo. Ia wana le pa ulava. O le ti akono ina ua tau mai ua. E tau e tangata o le whamalingi toto. O upu ia na ufalonga o ia iai. Nana tatu tusai mal fesio tangata. Le mele o le tau le tau. Ia na whapa ula ia le si masina. Ia te lua toru masina ia o te whaofi mai foi. Ona o no forola ia mo mavo fofa pea. Well, ia mana ia foi. Ia le ua o le tala noanga. O le ua I fafo in the diaspora. Ia tatou. Po le halasa tatou sao I malai te tele ia. Ona o manatu ai la ia. E a mai la mena la eina le tunu. O le tau sanga le na fo e sila fia su fuena. O te remontu ina pene e aile. Il te min natu I. Na a mai e le taf sila fai ia suru ape. Io e. Na mai ala ia nofo I fale. Io na wa I maile ia io. O tangata te taai na. Ala winga lo tala. E peina I se manatu fa pena. O to valu contributions a missionale. Io na famaila ia ailonga se ato ta una fa awau le mea. And I'll tell you, it's a controversial for you le navai taimi. Langa na famaia na o mea ia upu. Ia pese I upu na ia na o mai ono le puma o mo mavala la lata matangata. Ala fa leo mai e lato ia le mete leo lo oitua. Ia le umfaina mai e tangata I tutonu. O no fulama u reflect ai. O le o toi te tawana toi iai se mafu anga e fefe fa penata ngata. Ai ia se si tatou te fefe mamatau iai. Fefe le tua. Ia le nā tonu lava. O le tua lava e ave il tatou fefe a o tangata mana institutions e fau le rangi nei. Ia tatou fa alo pea iai ma tatou wane iai po le ale mea lai mumu ai. Ona ia I tatou la ia o le malosi. Ia e sui ai ia mea tauna sui. Ia I te pi o le talafu lea. Le tuaren fai a tavita. Te le feiso fale langa ua toto o lima. E le o toto la o lima e fasino le pila o tau le pea. Fasino sa o le fasino tangata. O le taina la le pea tatou. E le taina I oti tangata. A orona la ei. O lana tū maranga I whanua. A whesa o le tū maranga I whanua. O mea le atua. Wa ata o ni fuida de tau lea. Ia e tasi lea e matua au fofongia fuida na whainga. I ni eise outline fuida le tau tusi mo mona taida ia lea. Pena nei tamai arnai naiti. E alu whaasoro atoa le au. E pa o tino mai. So, e tutusa uma. Pe tasi le na meta te loa ai o le leo le. O mea rofa. Lea la o tatou li liu ma whapea. E pa o e lau whakerusia, no mana o e karesia, pe a e whamaringi toto. I le taina pe. Ia o le nafu goi taimi. O le lou fu ina tori e le fuata le nati. E wa e pe o lesi mea sa whaasa o le mera poula. Ia o tawa aini I video so poula sole. Ka wang whaasa ali sole. Le pornographic ali I mea. Ok, nesi mea ta ua rev o le taimi. Ia. E nesi na mea ta ua peila e tate tilo ta pule amai e seri o whalafi. Ia. O te taritonu wa u e iai mea te tau ono tatu tau whima mau iai. E iai fo I mea te tau na let go. Ia wa iai la ata lea e whao ngā le te mine. E mese ami o tamaitai. I o la tū la I. E lea whai nai lea wano u maurunga na
Ia na su o siapo. Tasi lana na na o ile pa vau, ina o tau nu tala le. Ora ia e tala fengai. Yeah. Sa o mo au ia, ina u titiro ia. Ia, pe ole winga le nao le upo te tawana tātou ngalue ina lo tātou whatutua i le tua le fefe mga tete. E tātou tilo lava ala whiro tai au, whailau te talo i le tua, whaaftai o le ua saofia mai e oile pō. E wa e aistangata e moe wheruai, e le moe le lei, e toru i tū la, whai tū la, e le ma moe. A uma le fitu le valu tu la o lau marolonga o e te ala i fue e te malosi. So me mo mwala tau na fai lau whaafutai i le tua. Ia ne eva aila ia pole alau schedule. E tau na ise me te usu iai. E te le mawhai ona e whatala le whapenama mai mau whapena le teimia le tua e le tua maua mai. O wa ai ala i tangata e tā la tu ta isfuru 5 minute. Wana ue le tūlenga le Google Calendar. Isfuru 5 minute, 12 minute. Moa uala, e la u timer lungo la kesi. E seti ala i le ono isfuru minute. A ta tangi loa. So joso lava o omi. Ia countdown lola ia. A ta tangi loa. I rono winga o tauna o tuilunga savati. So e peo lo me ala na e tausi e. Isfuru teimi ele whaia e. But my point is, it's tawana whapena lo walu i le tua. I taimi uma. Tipi ta i ono 10 minute. Ian e wherua i ala ia ma me whengaruenga ia ali Outou Manuia. Be grateful. Vaailau tau mafa. Be helpful. Think about i autu si whaitau. Podcast te whalongo iai. Manage low stress. Become this lifelong learner. O wane i ngata ai le teimi nei lo i loa e whalau tele pēa, lava pēa. E pēo lisi nā mea na o maua mai na ua whailau Ph.D. Wo o nei le tumutumo le maunga. Ona o i loa ila ia o au le stangata vai le e nei. O au le stangata e le o ato o toa ona o i loa o mea. Ai paua le tio ata na o maua mai ile ina o le maunga na PhD o le na. O le na. Because I was asked to balance on a needle. Put everything I know on just that one piece. Ona tosi ni I ala ia. And it was the epistemology of the Samoans in the diaspora. Whawhewhio nei loa e tangata Samoa o lo I whafo le tunu. Anything. How do you come to know? E pe ola o tosi le na. And then tosi lava. But that's the one thing. Nā tasi ale mea le na. So si lava la e malama I le whatufunga ina o le Ph.D. E malama whapena. E nā le tasi ale mea le na I roe le li ina o Misi. Nā le tasi asiana mea le na mawalo na whaelonga. O ai pe ua ave I tātou le whaea I tangata ia lātou te ausia le nei tikeri. Ma le nei maunga mawalunga. A le au te whai atua uia I le tātou vātunu nofo. O ai I le maunga. O leo o whai atu. E le ai e o le mea alofa na o maua mai e le o ato toa I au ia ni mea. A na o le nā lava. Now the epistemology o tangata Samoa, the diaspora. So anyway, whailau exercise. It's nā mea tauna vai. Vai tangata nā tau te li o whaatasi positive peer group. Pe o isi nā mea te tauna e whesidingia I aso daitasi. Oi tangata ia to 5 ia mātou te vila luti ma mātou nuti mea pe I le aso ma leva yaso. You need to be around positive people. Afa pe isi tangata le nā le positive I lo olang. Ia. O te lefa yatu. Killing ants. O lisi nā mea. Ants, automatic negative thoughts. E ia mea nai, le fo atu lau tala ale nai negative mai ia nisi o tō lo whaafonga mai. Leo te iloa.
Langa e whapenale winga o tātou e pe ona, tātou pa o ma whawina i tātou e le tua. Tātou whawina ma pa o i tātou. We're surrounded by automatic negative thoughts. Kam whaila e tape ia mena. Refrain from negative thoughts. Change your brain, change your life. So tamo whaila vai encourage wa listen na me leo o alo mamao me ale I Outou Manuia o le tamo whai e tape ia ants na. Ia ele ma whai fo tape ants na se wangana o identify more. Yeah, lifelong learning, sleep, clean environment. Yeah, and I think be safe. Be safe. E alu I me te sila fia o taai I le vailusi. Ia whaitete. Ona nei na tu yele lau second dosage I le Pfizer vaccine. So nala ua More complete now. ia mo le string le wa e fo isi strings na falongo tu fo iwa o mai ai e pisa I o le tato so mangane le we ne fe wa ia ma masks I tawana I masks I te mi uma I sanitizers so protect yourself and stay safe ia ma le memul muli la le wo limas fu tasi a fel bitcoin e tasi le alu I lunga le bitcoin o pe ila lo manatu lo wa tanga I fa perfetta ile tula I mai le currency platform way of thinking leta ul bitcoin wa e pese o le tupele launga tasi umai le lalolangi ao o le tupele nei e le pule as a central bank po le Federal Reserve I a tatou ia po le State Bank for I isi atunu ile o ia seisi na te pulele mele a fea lua I matangata I lunga o lato digital wallets to itono exchanges pe tusia lato private keys I lunga o pepa o mena no nofo ia le tupe fole ia na tatala noe le bitcoin about a year ago o te lopo le taimile na am salpe sa fitu afe valu afe ia le walu lunga le wali masfutasi mai waila ia tangata o lo I iteina ma famai I le unga le tausanga le nei e ma faia o na pai le lima se la wafe aila le caveat o le caveat is a collapse ia financial systems a lalangi per melen tatal no so o ia le melon inflation e lo mafo fautele tangata ile influence or stimulus packages ia le funa saini le 1.9 trillion dollars trillion yo le la apa mu to tonu o le economy o feside o fair e tupena o le tali e alu I le faa vai ina o le tala ma le tule ina o bitcoins ma investments ia pa wala tangata e benefitia o tangata e ala to aseta ia o le to tele lava o tangata America fast food 1% ilo I ni ala to aseta so o le ngalu e te tauna tilo iai wa o le mela na nai e pe o le launga le na nai o lo tule ia le bitcoin it's a decentralized system so wole o to yese meta o se master system na te control ina ia le teleo o systems ala o no faltanga ta po fale me ia lan telefoni mala na wallet ia o le mela na e bankai o mai ar me na tele mai asta mai ata I le cleaning the environment maka ia pe I le current event le ia o pi ola fana umai tonu o le mele o le pipeline maswa ia o le leo le te fa longo I tamati e pe wo ye concern I le tula I mai o foi Biden o le ala pila anga I close down me tele o meia so o tele o manino pa wala tala se o le o fenga ia
Fasi leva. Yeah. Fasi leva ona. Wa pe falar mta upulen tala no ne ta ua ele wing o Keriso that makes him relevant for such a time as this, but only for fundamental existential challenges of the human society. Lala wing o tala na. Si vanga nā lava o iei se whaalave whaafita auri tū ngā e tū lai mai i le lalolangi ma le kelope atoa e au tasi umai e tangata o na tū lai lola i o Keriso manu malo. Mei lalo manatu o le climate change le si existential threat le mo le civilization. O le climate change wa vevela ia le lalolanghi. O li swa vai ai le pole matu ma le pole i saute. Le wasi isi e le swa sami le atu Pasifika. O le existential challenge na mo dato. O te iau pepe mai o pa ulia ta fola. Te le io nai mena o tutupu. E a whaina ai dato. So mela tauna whai tauna tūlai ia le Keriso manu malo. And I think it's a transformed Christ. I think it's a Christ that transcends all natural barriers, all national barriers, all financial barriers. Ia. A whaamatala la le tūla I meo le Yesu manumaro. O lona winga la, tau te tilo lenga le ia sesi o tātou lava. Man himself doing the damaging. Yeah. Ele o damaging e le tua I Yesu. Yeah. Tātou a. So o le tūla I lau Yesu le melea. E ma whailan tātou titilo le melea o le tapuni uma o mea ia. A se silafo. Ua fia se lau tausanga. Ia e peila o le refinery le o whaingaronga ina tele 1902. Matano inga o se lau tausanga. No e. Leva whaine mea. O leva e peila melo cigarette. Yeah. Could take a sample. La ua mai ama le warning le pescari. E sau fata se le warning. Ai ne ven kafia. E se. Lenga on economy le lalangi. O e tele foi tala fai mai o ke usi masi e ama. Ana winga le. Ata tala ni tatu va ai tatu titilo ia. E on le fai mai na mata le lotu tamai. O le lotu au fa nga le upu lotu pai pai. Ona ua ai e pisinisi ala au fai pisinisi. Yeah. A lana mafofa. E fa fena ora lana langi. Yeah. So atu ulai le ngana le I Outou Manuia. O atua na na tāpua I e tātou. Yeah. O le o pa ala le nā o lo tāpua I tātou. O le atua le nā o lo o tau mai I a I tātou se tala e tātou te fia ai. O le ale tu, o le commerce, o le tupe, o le totongi. And those are false God. Wa whamaya ia le tua, e le mawai se ola. O le mafuanga nā la iona, ia te mantua ina fo ia pa ala ma perfeta. E te mantua le dala. Iwe. Ia, e mana tua fo ina. E mana ia e whatupu mafofoma. E mo ia la tau te wa ai le tupe o pa ala. A oro len tatu tapunia mea ia. Ia pela oil refineries. La ia, pela la sauro le tala tapuni. O fea o tau toa pa ala I male ta vilinga le lalolangi. E fa fenta a vili lalolangi. Yeah. A on tatu tapunia right away oil refineries. E te leer fasili. Yeah. E te leer fasili tu mai. E sia. Langa e te tawon tatu fo I va ili pea. Va ili pea me foi na tawa te ule upule te whanga ina e feta lai pea le. Langa a olona tatu a mailona okay ta puni uma oil refineries ta puni uma factories o la lang. Langa o ile vela si ai le. Tato te tiro foi le si tu. O le ale me affecta I me.
e whaafewhena ta avili le laulangi le tau te no foi. E whaafewhena wheo i le laulangi. Whaafewhena a ai. E mana ia le. Io. So e pe o le mena fe il finau. Mena fe il finau. So no tato wall tato history and tato iloila people are resilient. Na fau I tato ele tua whapea. Na fau I tato I ona fōlinga. Na iel te mina whamai le tangata e flat le larolangi. E te alu oruai le vaa. E te tanu o turo le kuri mangu pa uro I lau. Ake o turi a damai o whaingo o tangata. Explorers, o whaingo le whamai na discover inga nei. Christopher Columbi e po I lengo le Colombo. Ma Vasco da Gama. O mai tamana fa sole ale ai ri sole. E fa a wau pe. A o fa pe don't know mai lesi to la poto la. So we were able to live without that. Ina o loe tanga te la poto la. And then for a long time for ina manatu le tangata. Ia lei o le lala e o so mai mato ngoto. O le lale ta milo ia tato. E te whala wata mail tangata maso lea iari. O ka kosika mai pa neta lava le maua ke le la ia tato. Sia mi o tato le ta milo le la. Awa o le mele nai o te fifia ia tangata le Elon Musk. E le angal mta upsi sili o le whara wai mele tama. Mai e oti fwai ase aso. O le ese o lana tosi. E whamai ai e momono tau whi atai I au, e momono tau ridicule, tau whitai, ia neno tau talia lola I o lau tala le whai atu. O na mea mo I lola ia. Ai o le tuenga tangata whauwha pena, e lo manatu o Keriso. Those are contemporary Christs. Ia tātou fōi au ngā tupulanga. So e lua ala me whai le Keriso. O le a. O le whasa tauro. Ia mal tātou ta lia o lana o onga. So o le melna e tāua ia tangata ia. Elon. Wata te fifesilia po o mission tina. Le me wa faufa a pea I o ele atua. O na tātou I lola ia. Le na faali le atua I le taupo. I se mea le I loa mo e ia. Ia ona musu ina ala ia le tua ia lona tina. A o whaonga le tua ia ke riso e whaelana lona finangalo. Ia wai whalonga tunei lana mea la whai o le mea na tu uirunga ma. O le neutral link e pula ele ngole o le mea. Ai na ole o satellite I lungai e tau wala au mai le. O le matua out of the box thinker level tangata le. E mana ia na I venti e ka ki karango ia. Ia. Wai, nu utala noi fo na por kala me fasale vale a tau nu disi aso. O le development o sa mole e fou meo factories. E fou le meo le fale fiscaleti. Fou meo fale pia, fale ava. Fale ele o le pa. Al fale fo ringa osi ai pia. Aore ava vauta I tai o malo. O vevela na langi. O no mea ia. Ia. O a fea te te watu o ta puni mea ia. E le mawhai. E le mawhai. E sea. E pefo le mele whai mei e vavao ai le suinga o kirisi masi ma mea ni o lota maiti whai mei o tele na le leiro na amtanga upi o whaongai na whai pisinisi me ia taulia ai mo mea emo. Ai a toi toto a rewa ai ai. Ai ai. O mea umanei e whesoa soani I le tamau a ingo le laulang. E pauala le mea lea pi mane ana te te toi fo iana tuispa ia. O matatou te whaaputua mea. I leo tātou tangata whaaputu mea. Awa a oti na tai au. O aina a whai mai. Al pepe sikaleti le sau. E sau ma le warning.
Ia mai fa mai o le mea maria lea. This causes cancer. E tau sa o mea albe pa se get it. Ai le whantua. Ia. So e... Yeah, epe o se mea na celebrate e tātou. Let's celebrate the fact ti ngā lava na whai mele warning, ele mwhana tu ua. Because it's awala melna, because that speaks to how God created us. God created us as free human people. It's up to the person. Pe tu Yo. pe whatau o le alua i development o le lalangi me o wharenga o si mea. O le whingta te le mea. Ia wai, o la tuli ele seleni, o la tuli ele mamoni, o la tuli mena, ia la fo o tuli atu mai nei i atunu te tele ia ona oleanga. Ia ala sapo e atunu na third world countries. So la wafa paleni polo fitia Philip Morris, me Altria, i lunga o pātua o tangata na wa la tona e tau mawhita pa atele nei i le lalolangi o third world countries. So... so true, Rev, with negative people, get rid of them out of my life. Really helps me stay positively. Helen. Oh no, our dollar depends on petroleum. Ose concern from your children. Oka elelele. Another current event is what's happening in Texas. Yeah, with the Texas, with the freeze. Or the snow, people are freezing. Some people are saying this is just once in a great, wild event. But if you believe that human activity, specifically the burning of fossil fuel, does not have an effect on our environment, then this is what is fueling all this political unrest. And that's what I mean. It has to be an existential and fundamental risk before Christ rises. And I think climate change is such a risk. Affect umai atangata. Mana ia le finangalo lona winga o lo o tātou tāpua I lava I atua e lua, God and the money. Mapuiti ngā aniseko. Ioe. So pe o le winga le nā, o le winga nā tangata. If you come from a context of original sin, then that's the sin. Ua whaalua I tātou le atua. E tāpua I isi atua ese mai nei lo le atua moni. Le atua tupo I le ola. Wa mena sa whai tātou. Ina ua whai mai le ngata I le whawhine. Le ai e le oti urua pēr aida lau e avea o lua mātua. Ioe. So ina ua whaalua lo e le tangata le atua. Ia amata mai lola I ona whapenala langi. So e ho mai nei lava la ale tāpua I le tupe e so resisi me tāpua e. O si fasi mea na rev pero pera sau. O le mea mo mua na whare tunu tangata. Fia atua. Ia. Fia atua tangata. Wansa ke ai en mena. E whai oe mātua. Ia. Ioe. Ia wafu ila. A tanga ina ia ele mena I tātou. E pe o le mena lea leo na tuli I tātou mea. O le tātou fia sili, fia whaopopo, fia tele. O le mena leina e mana ia tu le si e ave le lua afe. Nei lo le si e ave le afe. O le winga nao tātou. O me whenga ruenga la lo a vatuele I Outou Manuia. E le ngata ina tangai I le original sin. Nā mafo mai mena. But also tangai I tu atu le original sin. O lo ta tia le original blessing. Le whawina le tua o le whatoanga I le amatanga ma le fōwhanga o mea. Ia, e whetali ia I whapena le mānei o mea. E lua la au nei ai la au o le ola. Ia, ma la au I loa I le lei malenga. So, o le mele ua tupu nei, ona o fossil fuel, le pese I o tupu le mele o climate change. E o fo ila le polar vortex, le tupu I Texas. Now o relocate ai I apartment buildings al RHF. Ona ua pe valus furu e la whai o tangata mātutua na ua ave le hotel le nonofo ai. Ona ua freeze paper ma ua pāpā. E ma pe fo le wila. So le winga la tala, it's an existential threat. Pe afa pe le handle le tātou le melea.
Langa na le tasi ala langi le nei. A tonu e nisi a wala e sustain ai. Pe on mele fa mai Elon Musk o lo ye fo isi a wala em fen sustain isi paneta. Em fen avi e tatu tangata. Ya lo pumoni a pau tangata e o le vaale na o tangata la tau te affordina. A tatou ia matitiva ia. E uma tatou ne lorangi nei. Ia tasi na me o lo fina o me Pasifika. Ia. Fina o le Pasifika o atu te tele nei. On many of factories, many oil refineries. O fina o Pasifika ia fale ese la tu sao i le fale anga ino le osong. Well, yeah. I mean, whaena whaisa fina o melna because o te mi umalava e va aia i mea Hollywood e watu mafia Saul Pasifika i lunga i nei. E pe o ina o lo o participate ai. O te tartonuare te le fo i le participation al Pasifika la ia. Langa isa, la wa ye factories. I to tonu o Samoa, o Tonga, o Fiji. So te le fo la tu sao. Il fa lenga ina le osong. So pe o lea mua atu no mua ia. Le o tātou i le mele na le o tāua i a tātou le environment. Tāua i a tātou le health. E o ese me whatau wa e pe o le moe o tāua i a tātou. Ia alae ai e tau whetuli ia isi atu no o tau whetuli mamoni. So pe o mena le way, and I think we have a moral obligation, and now that we have the internet, in whaina whaasoa atu ni manatu lo whaafana nau i nei ma a watu i lesi atu no. A mesi tu tātou tunu e pele lo tātou loto. O Samoa ia o ane whaaseseina o tātou tangata. O ane whaase le o tātou o mai i nei, le o tātou o le tumutumu le maunga, le o tātou wa ai le transformation. E whina ngalo le tua i manuia le tangata. So e taulana o na whaasoa e i Outou Manuia ia nei me fo olo o iloa i nei. I nei manuia le tātou tunu. Mai fo le tunu o saina a Reverend. Ine i se tātou pe o saina pe o tātou. Humans, pe o tātou. But o le agenda a tangata saina. A sila fo le ai tangata ni, se le malolo. O nana te tartonu e ana i le tua tangata ia. Nanga mo o soifuanga lue. Ai o le agenda ngai o te whaatasi mo le soifuanga lue lea. E o atu e le anga le motive a lenga whai. O le a le motive. Nga ki pū lea, nga ki konka ina le lalolani within 100 years. Nai e lo latu mafufunga whapena. So e te tawana aware i ai le lalolani. Tatu sa musta mai mea. I di tai ana tu ima fofau o tamatele e tawana matala tangata uma. So nei fu le me whapena na manatu ai ia tunu Europa, the manifest destiny. Pe o isina documents ma mawhauwhaunga na tūle ia le colonization, expansion o Maloia te tele pe o Peltania ma siamani le whuna PCI ia tātou le Pax Americana. Lena mana o i tātou e konka uma ia me uma. A pēnu whai atu i le tosi le e manuia ai nei ma sisi i runga le value o le Bitcoin. E pese i o se me fau le mele nā, o mena tātou tele i loa mua. Sa manatu a tātou a whaputuputu o tātou mea, o le leile nām whengofian control isi. Al mele ua whaali nei, ele e mawhai lava o na tātou fau o mea decentralize. Decentralize, ele is a central bank na te tūleia. So le mea la leno whatu le prediction le leo lātou lo mate tu ina 5 wafel Bitcoin by the end of this year. It's predicated on one thing. O le almena, o le fall o traditional infrastructure, financial infrastructure. O le fall o mena. Te le tupe alu lunga alu lalo tā la. Le wa mataona ai alu e tu usau tupe ile whale tupe. E te toi alatu o umana o na ai e whale tupe. So you actually have to pay to have them keep your money. Tasi le me mana i o tātanoanga lea for people awareness. Wa tasi le fesili o le tūra i me pia. I se me alu e lunga alu lalo tāla Amerika. Wa pio tāla wa tātou lea pi e whaifa whawhetau inga lalanga. Lena ta ua le si te mo tātanoanga. Or the more money we print, o le pa foi leo le tātou tāla. Yeah. Le hala o to prints le fia 19 trillion. Ona na.
1.9 trillion. 1.9 trillion. Yeah. Se fa uto lai. Lo winga la pe la tu fula la fortu pe sa mo o tu la in pa uda role. Well, it depends. Because o tala America. I si le tu na pa o la si fiat currency. So the distinction na the fiat currency. Paper currency. Paper ye back a Federal Reserve ma central banks. The Bitcoin it's got a limited supply. O mena ala yona e alu pela vai lunga ile value of Bitcoin. Amalepe lola ia falepitanga na. Ia masani ia tunu ia na si rola e lunga. O le value of Bitcoin. E wa le to ia si tu pe fa nga le tunu. Male la lola ngia wa. Ia. Ka pese yo ka ngai role fa. Mo ia lele. Tatu pesele. Show the world to live in peace.
pe o comment le muli le sului mal tapa. It's an interesting comment. E tau au tau finangalo mai ele se finangalo e vale e pe o le comment le mai a Helen. For mai city e lava le tapa Samoa lau sului e free to le poisonous. It just reminds me of all this nostalgia that gets built up be a ta ye dato ini me fo na dato apala ia inai palengke mafana toso mai faele which you know e pe yelo lato sao lo lato e sile apa dato wo I te patuaina sa moe elese se me e fale tonu ai ai mena sa expression fale tangata Britannia the good old days the good old days and even that expression has now been upgraded. These are the good old days. We're living the good old days. So to the extent that we're able to live in the present, basking in God's glory as it unveils for such a time as this, then we are living the good old days. So mo iala mana na o falupe le na mati temi ua whano, temi ua tuanai. Ya, ole temi ale nei e fiola ele I Outou Manuia. If you mana ole Manuia lava lele excessi temi nei. Life occurs at point blank. So am whaela na mawal distinction na mo tato o whalongolongo. If so swani fo inai meo lo o hatunga luain. It's good to remember the past. We learn from them, but we don't have to dwell. Go back and dwell. Yes. Yes. But you'd be surprised how many people live their past in the present. So that way you're not able to distinguish the difference between their past and their present. And they never learn from it. If nana sa we mato I o ia le fata fana fai. Ina vanela ia fai eta mai tia na le feitai o tupulanga. Because we don't have any good reason to upgrade el conversation. Me tatu te fefe foi. Langa fou le mele o tula I mai. Yeah, but with faith, fatu tua ile tua matalitonu o fofola me pero na finangalo. I te mi uma, ia mawhanawhana I tato. Yeah. Te tonu ta hua, onga o le format, o le wha o ngā tu spaia. Nem whain tupu le whanau mai o Yesu, ma tupu le whaarotanga without the history. Mai kenese, e soto, Leutiko, Numera. Tu se o le wha manatu mai ai I le tala le leile au mai o tua I na mafuna vali mai ai. So e mana mia tato tuana. A le wha moe e le tatau tato e fo I tau te nunufo ai. Taimi mo lau, e ala no maria I au tala lea a Helen. E mai e tau ma faufaunga o lau ngā ruenga le sa whai lo matu ai ngai aso ia. E le lo matu o lana matai ai le mo le tapaa lea, tapaa Samoa. E te me ongi e tapaa, na wheturi ngā I sono leo au inu tutua oi. A maua lana tapaa lo matua lea. E le ulaina, a tonu e whawhongwhonga mai nisi. E te tonu lau tara le, e lamu e lo matua le. Le tapaa. Le lau o le tapa. Le mantu e mai o le fili. O umana whaala ua mango. Na mai le fili le nānu whono whale o matua malamu. E lamu a ia uma. Ia ntu e tuli fōre o le sila mea maua. Ia na whato ahura la ia. A pēo no whai atu o le umir soifu o le lo matua a whalongono meni si o matua ainga. O le umir soifu. Ie, ata te le to fio o ia me ai o le mea. Ia. Te le peila mena te mai o te mine. I do se te mi datu tatu ai ta pa ai. We'll upgrade the conversation. Yeah. Io e wape o le sile na distinction na le Outou Manuia. E mo I lava tātou te le te fio o I te mi o tuanai. A o te mi umalawa tātou te whamatalai nai tala ia. O lo au mai e pele tuana I le te mi nei.
o le whaitetenga la o le whamatalanga o talana, e te tauna whamatala with the value extracted. So that way ne peoni whata oto whaelele, wa le mea le nā le li ina whai. E se al tangata e whamatala whata oto ri. Te lelo whape mo ia talana whai. O le essence o le whata oto. O le mea le nā e manatua ina pe tangata. Ina o umalalo na soifua waile tu sia lava le li isa tusi. Ona tu upepa lola ie le o whatutua i le amatanga. Ia o mela nā ia o tatou whaitawina nei. Ia ma whaapopo ia i maisi tosia le tupulanga ma le tupulanga amata mai lava i le group le nai Alessania, Alexandria, nasa tu whatasia le kanona ma whidi le whai o tusia o mai so o mai ai i le Reformation in the 1500s ina ua tuu i lalo e le kalise protestano le apokalifa. Ia se io o mai lava i tustusinga fou, fo i mawhaali liunga fou o le tuspa ia. Ina ia whaitau fou ai e tupulanga whai mai o le whatutuanga. O le nā lava. O le nā o lo o extracta ina o le essence. Ua whao ngā fo i la le ngana fou lea ina ia whaingofie e tangata. Ia lea ua pawana o le mea natu toe o lea o le mea tā ua. And I think le nature le lalangi le tau te iai. Ia, ole. Ia tatou ese mai mea whaingatā, ia tatou o i mea whaingofi. Ia. Ia. Ia, o mela nai e misi e tātou tosi. Ia. Mena e misi e tātou, ia nuances o le alanga upu. O whaalanga upu e tātou mea. Ia a ngalo ila i tātou, ia le essence o mea, manai tosi la itina. Io e pe o le anga upurena wha ngā whai tawhisi le whai le stausanga. O le o ngā tasi le futia ma le umele. Ua mua umele a mua mai tua futia. Ia pe o le mele. O le winga rau tala. Mo le tamtiti le na ola i Amerika. E leo i lopo le alana me o futia. A po whea tu e le umele. So it has no relevance. But the essence of that expression remains. It's when there's dissonance. There's the cognitive dissonance. And whamai rara i to ina Samoa se o leo ngā tasi le futia ma le umele. So o mela nai tā ua. Ia misi e la po whea le mea tua i le umele ala le lanu o le. E tā ua te reia mea. E tā ua. Ia o te manatu o le a whaangatai i le whaapoponga o le tātou po kalama le neiva yaso. Ia whapefo i we ese pati ua sala po se manatu fo i walafo vale i whamangalo mai le o ona. Ia lafo i whangawa tele. Ia se fo i o maua nei. Mo te latu ia le whaaftai mo i lato mafuta mai. Ia sili atu le whaaftai mo i lato lo komeni mai. Ia o tō manatu e whaailo mai. Ia o ai fo i le nei tau mawhinga vai. Ia le teimile nei, ia manuia tele whaasausonga al tātou o tunuu i so se tū o le kelope o nopia e o tō. O lo tō o ono Misipouena Tagaloa. Ma i o tō manuia. Ta'u Samoa e matalasi si o mia elesami atu mangalanu lauava mea i fia o tangata la
pasau